habibi ya syafi'i ya Rasulullah bi ummi wa Coba ondel salawatan. adaitu naidi salatullah salam alaika ya nabi habibi ya Muhammad. Waduh, pintar benar. Tadi salabi wa sudah Muhammad habibi ya Muhammad. Terus. ya rahmatal lil alamin ya Muhammad. Wih, pintar benar. Teman-teman, welcome to Kembar Tiga Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Ayo kita kejar dia. Ajar. Mantap. Si bocil dikejar aja, dikejar ondel-ondel kalang kabut. Aduh, nih ada bocil-bocil sama ondel-ondel lagi pada mau ngapain nih? Lagi pada mau ngapain nih? Salawatan. Emang bisa salawatan? Emang bisa? Coba, emang ondel-ondel bisa salawatan? Bisa. Ah, bisa. Coba mau salawatan apa? Ya mensoleh. Nah, coba ayo salawatan. 1, 2, 3. Ya mensoleh tabiul anbiya. Ya man fil qalbi karamatul Islam. Oh iya, terus. Ya man alafta quluban bil Islam. Ya habibi ya syafi'i ya Rasulullah bi ummi wa Coba ondel salawatan. adaitu naidi salatullah salam alaika ya nabi habibi ya Muhammad. Waduh, pintar benar. Tadi salabi wa sudah Muhammad habibi ya Muhammad. Terus. ya rahmatal lil alamin ya Muhammad. Wih, pintar bener ya. Bisa salawatan. Bisa yang lain nggak? Enggak. Hah? Bisa dong. Bisa. Ondel-ondel coba. Oh, lagu ondel-ondel. Nanti salawatan dulu ya. Nyanyi salawatan Allahul Kafi. Oh, salawatan Allahul Kafi. Coba, Be. Allahul Kafi Rabbunal Kafi Qasadanal Kafi Wajadana Kafi Likulil Kafi Kafanal Kafi Wanimal Kafi Alhamdulillah. Mudah-mudahan Di ini zaman. pandai pengetahuan ilmu dan adab ditinggalkan sehingga diri dibagaikan Hewan Allahul Kafi. Rabbunal Kafi Fasadanal Kafi Wajadanal Kafi Likulil Kafi Kanal Kafi Wanimal. Kafi Alhamdulillah. Waduh, pintar bener. Tepuk tangan dulu, bocil-bocil. Wah, pintar-pintar nih bocil-bocilnya salawatan Allahul Kafi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubasiruna biya wa lana wa ladana wa jami'a masyayidina wa mu'alimina wa
Min airatore. Dah, pinter. Kasih sudah menonton.